Hello everyone, good evening to you all and welcome back to my other blog. Pinike nang litumpan hedi. Pack ok pen layer wo kitun sinang paklang pon po. Just I'm sharing with you all. Ni ko sun si pack ok pen layer wo kitun ma nang litumhan nang chi share kang tung. Apor lo matidi pack ok pen layer wo up kitchu he. Chumi pikti. Nili ko sun si kitun ma nang litumhan nang paklang pon po. Nang lang tun bom non. Very small video. Hihek a video. Nasi kicing dan kejutan lang efekta. Please do not skip. Watch continue till the end of my video. Langte, nilikosan magitin ng paklangpon po. Pack open layer wo. Ichumi hedi. Layer wo. Hold up. Look, no, no. Này em luôn lắm giờ. Đâu? Thì em luôn thì đang bị. Wow. Pack ok en. Layer wo. 한장은 layer wo lo lagi. Pack ok. Mi alang kreng le nan la. Lai jok po. Cả clock lóc liền. Sun hun su cái cả jok et lo. Lai cái jok lo nan. Wow. Ukang ngimi he. Chumi toge. Clock lắm. My goodness, amazing. Cô cái chumi hè. Men elo lagi. Labang men pamilo. Là đang chưa hiểu đặc dịch lệ để được ở đó. Atu ke ong hedi.ถ้าผู้ผ่าออกเป็นลายรูตาเกเมนก็เมนก็รับปูน้ำปักกลางเลยผ่าออกกิผิผ่าออกขั้นตาเมนตัวบน Men elo yo ke chumi ji kiri. Wow. Nang litum ta la son try tha. Kiri. Oh kiri. Chumi picture. Wow.
Chamela Malayan. Al layar bu tamen pamelo. Plus. Nang nuet cudet uni malah. Hah? Kiri? Cu ni manang nuet. Nun Di. This is just boiled kecumi. Men pamelo ya. Men pamelo lang mah. Let me check. Lah deh. Akan kita hinay na. Iya. Jo. Wow. Jo, men pura lah. Ini kan. Men pamelo 2 hours lo la ke boil lo ke di karahi long he a flame talaan pa bi uta kali pa pati uta kali medium a flame si di pura men pamelo kecumi yummy angin tawe pa opa kecumi clock lang mi kiri Men elo. Thank you for watching my video.